mayam ngasidi lek hara horau pa siko haidi ai sungrang na handagi upload tawning base wakhan se khara nungai ta ba upload taw ngamdre adubu wakhan nungai handa ba yade lek pa da ba yade na tra akhoina sum khara lai thoga lai ngai hai ga dra or ama da wakhan no chakhai lai ba yade ba any field da mi na henjala ise akhoina hotna ba wat pasu sida su chance taw ba khara su lai ne baduna akhoi hotna ba wat pa yade haure siko ngasi gi topic du tar ga de nahangi neuroanatomy gi makha oina si matek semaloi silamase aduga ido integrated neurology oina adom continue taw khrage taw ne pa natradi dum iman manna bu hanjan taw lairani na ado basic khra yengaga nahan aina haijaki ba topic khaido makha continue taw siko sida laise basic tagine aina sida gray matter white matter gi la aga dom magi kalam mayam singdugi sathagi bayanabne bako neuron amagi part da yauri se koina main oina id sigi axon ga body ga cell body ga lai dana asi se haidi simba neurons mayam se pula akanda koi gi nerve fiber se oiri ni dana ko nerve fibers mayam la aga nervous system la ini basic unit of nervous system ni dana ko functional unit habdo ado sida koina sigi neurons asang ba saruk se si mayam se punchalak pasine ba sida bundle loina lak pasine ba white matter aina lak adu se horen adoga sigi cell body gi saruk se si mayam se pull up oina collection of cell body se si sine ba mu gray matter hai se si hapetang palamba khatang ni aduga gray matter sida ani thokna amu khaido ga lai maru ina gray matter se mapung oina kai da laige habado brain gi cerebrum gi sarukta cortex lai re ko cerebral cortex ta aduga basal ganglia da su lai re basal ganglia gi matang su hojik lak tu ni ko khoi makha da aduga horen spinal cord ki da su gray matter gi area white matter gi area di yaurakani ba adu kai da laige da phat yengam ba khatang ni white matter se hojikai haiba sigi neurons gi magi axon mayam se pull up collect over collection duni dana ko bundle of axons sing duni dana adoma se amuk ahum thokna haidi khaido ebo ko chawna khaidorok pada association fibers adagi commissural fibers and projection fibers aina ahum thongna khaido eba fibers haraga di ma se samna duini dana lob sing se ko khamna samna basida kari na kam samnai haido mu yeng se ba association fibers na anterior ga posterior gi saruk to samna do ba khoi na han hai khre dana plane kano to bagi khaidat bagi saruk haina sagittal section transverse section adagi coronal section na khaido khrena coronal section na kharga anterior posterior tongan lei na hai khredana ko adumaina tawdana adugi khoi gi brain gi lobe sing do anterior ga posterior gi connects different lobes in same hemisphere ko same hemisphere hemisphere ani ni na laise right hemisphere left hemisphere adugi hemisphere amagi mamanga maninga samna duine ba adudugi fiber du ne ba association fiber haise ko aduga association fiber sidasu makhal ani amuk thoe ba ko association fiber ga song yengak se ba short association fiber haiba ma long association fiber haiba ma short che kai no ani yengaga di akoina khange dana haidi cerebrum gi akutpa tongkhat pa laiba do tongkhat pa saruk tu na gyrus akutpa saruk tu na sulcus ko idana ko adugi gyrus amaga gi marak sulcus ki makha wai sida laiba arcuate fasciculus aina arcuate fasciculus sina short association fibers ki manung short association fibers ne bako arcuate fasciculus hai sina adagi amu tu smaina sidagi macha sida amagi samnari se sine ba short association fibers arcuate fasciculus ko example ne mage adagidi long association fibers amu haragana superior longitudinal fasciculus kauri se adom fiber sing doni mai maming ni ko superior haiba me superior longitudinal ai di mathakta laiba asang ba haiba ne ba adudi sida su yega lai se ko a aina a thai se si asang ba se somda yengaga na sigi su si asang ba se odiba superior longitudinal fasciculus mathangdana inferior longitudinal fasciculus inferior haramina amuk makha da laire to sigi makha da ise sigi inferior longitudinal fasciculus adagi di amuk uncinate fasciculus na karamba no sigi si je ko si sidagi sida lai se sigi saruk se si green da ye ise si je ko si sina uncinate fasciculus adagi singulum sina sigi d gi saruk se
cingulum si leireko moise haidi se hemisphere amada mamanga maninga samna hanba fibers to aduduneba adu taragadi amutanga harisiko white matters ki fibers se chauna hum thona khaidewi association fibers commissural fibers and projection fibers association fibers to amuka ani thona leire short association fibers haiba ma long association fibers haiba ma short ta kai no arcuate fasciculus long dana kai no superior longitudinal fasciculus inferior longitudinal fasciculus uncinate fasciculus and cingulum ko ado moise moise amuk kano tauge moigi importance exam gi oiba point of view da ado amuk yengse sida piri se area number 44 45 sina broadcast speech area leire ko dagi area number 41 42 sina auditory area adagi vernix speak area leire ko sida 22 39 40 se moi mayam se huziki long association fibers na amana connect taweba karamba c di kaino uncinate fasciculus se sigi uncinate fasciculus na samna duine bako broadcast speech area number 44 broadcast speech area habiti kaino production of speech ko speech puthor aise ko adagi auditory area sina ne primary auditory area ne ba akoina tabam su sangdra tabam su sangi ko adagi nga ko akoina speech production of speech haibanga understanding of speech haibama tarakpa adagi di tarak matungda khuma ise khoina ga khumak pasigi di khumdorakpa then speech amata of the understand to hanba asi mai area amamam loina wakhan khoinda tahanna ba hona basi loina brain sigi area lai indina ko aduduna moise sida akoina khangada ba huji ki oina khangada ba area marui base broadcast speech area aduna kaidawe haiba production of speech tauba masina amu maga auditory area tabagi area siga samna base auditory area primary auditory area 44 42 se si se huziki kano do c do uncinate fasciculus na samna hale basigi fibers na uncinate fasciculus fibers sida su samna leijare dana ko sidaina si samna ise adagi amo broadcast speech area 44 45 siga vernix speech area understanding of speech to holibe area 22 39 40 se siga amuk karambana samna hale to arcuate fasciculus sizing asagi somna kan gi short yawa arcuate fasciculus aina sida one iraise som me action khadi ko ngawani na ibani ko arcuate fasciculus na arcuate fasciculus sina uncinate fasciculus ko aduidi amtanga hairage broadcast speech area 44 45 ka adagi auditory area 41 42 ga samnabasina auditory area 41 42 ga samnabasina uncinate fasciculus adagi broadcast speech area ga dangi kedoba vernix speech area aga samnabasina arcuate fasciculus ko leire ado sida adom integrated ki part oina moise umongon de any lesson leiba matam do moide shock pa any lesson leiba matam da kaidogani habado mana broadcast speech areas na kano tawbani haida speech product puthokpani haidra ado mangonda kaiguma shock pa yaw taragadi speech to putho aroiba but ma khatang sokpani na vernix speech area di sok tabdi na understanding di speech understand tawbado mina hairak pada tabado adudi idong ngamgaduine ba ko understanding di laigani ba aduduga ngang thokpado ngamoi deine ba area hom jam thok tan mina hairak pada baduna karino auditory area na tara ani vernix speech area sina tara matung da ma hai si sini ko habado makha understand tawrani aduga amuk khumdorakpa haidorakpa aduna broadcast speech area sina tawrine ba adudo ma do di sok taragadi understand tawni dubu hayoin habadi ngamoy adubu irakandaga habadi ma se ngamgaduini ko adagi amuk ado aphasia haise ko broadcast speech area sokpana broadcast aphasia haise ko adagi amu arcuate fasciculus to aduda karigumba sokpa any lesson lai taragadi adu sokpa kandana kadawni mase production ngamgani understanding su ngamgani adubu mase samna halini na line ani se broadcast ka vernix ka se azo samna hanbani na mase sokpani na samna bado khara wadu na tra aduduna thuna haiba the repetition is poor haise adudo khara
wagani haba waduinebako adagi amuk vernix speech area sida sokpa taragadi adubu kai gawe vernix affexia harego mangonda na kadauba production of speech cd laigani understanding di wat kani ba sida kaino haram tom the example harde production di laini understanding di wani habadi tarak padu khak tum tar pangang bu mana understand tawraga si haga damni ha tawbuni habado khara khangba do wat ka duine ba understanding di yaw da bida sum sound na mata bado sum panghai habado adum badi oiga duine ba condition je ko sina kitang clinical amala ambani association fibers ki makada then white matters ki manung chanba commissural fibers na it connects same lobe id parietal lobe frontal lobe labado connects same lobe in different hemisphere right hemisphere left hemisphere laire aduga frontal lobe laini dana ko frontal lobe to adagi parietal orasu maina laini dana right left ki na adugi right left laibado samna hanbaduni ko dudi ma manungda da kai no lai se amu yengase commissural fiber manungda khwai maru ba copper sclerosum laire ko copper sclerosum si question yam hangi se copper sclerosum ge mai part amuk lai kre rostrum genu body splenium maina du mum kha dengak se dui mamangda amu anterior commissure haba amasu laire the hippocampal commissure haba amsu laire alveolar commissure haba amsu laire posterior commissure haba amsu laire maming singse khangjen si ko kai kai manung chan ge habdo commissural fibers ki manung da copper sclerosum laire yamna maru oiba anterior commissure hippocampal commissure alveolar commissure adagi posterior commissure kai no copper sclerosum je copper sclerosum je sigi achobasini ko sigi achobase copper sclerosum ni magi part ne ba sina rostrum genu body splenium haise ko copper sclerosum ki part ne adagidi sida anterior commissure sina sigi saruk sini ko anterior commissure adagi ma mathangda amuk kaino ma ai si jam no ngai kidreda ahum subada hippocampal commissure karamba no hippocampal commissure si ni ko si sorkine adagi hippocampal commissure se amuk lak se bako hippocampal commissure na samnari se kai no somna kangi mammillary body laire hippocampus laire mammillary body ga hippocampus se karina samnai fornix na samnai ko ado som right ki ama left ki ama ani du buna mo kari samnai hippocampal commissure na samnai ba adagi sida su fornix na kai samnai habada kana khanga da bise hippocampus ka mammillary body ga samnai sima su khangjan si ko adui matung da alveolar commissure na karamba area no masa ni ko adu si thaba ya da baine ba sida 4 ira lai se copper sclerosum gi splenium gi mathanga pineal gland ni makha ga lai se adagi mu posterior commissure ha ga na sigi 5 ki saruk se 5 area se sine ba ada hojing maru oiba ram hangba kaino se copper sclerosum gi kitang amula am se copper sclerosum gi mai part kya lai rostrum lai kre ko rostrum genu body splenium rostrum sina mana kaida laibano orbital cortex genu na frontal anterior part ni ko frontal lobe ki adagi body sina amuk frontal ne parietal ne frontal gina frontal haidi frontal lobe gina posterior part oi ba parietal gina anterior part oi ba ko adu dai de ne samnari se amu splenium sina atopa area do adu da laiba splenium gi saruk sina mai part cha ka wai da laige haiba ni sina rostrum sina orbital cortex lai du da ko dai da lai haiba adagi genu na frontal lobe ki anterior part ta dagi body gi saruk sina sigi body gi se rostrum idea orbital cortex so horen mid ki myam lak pa do dui cortex sai lak ka dui ne ba adu ne hai se adagi genu sina amuka frontal lobe lai do frontal lobe khoi ge adudugi anterior frontal lobe do ai da lai ni ba ko adagi se amulok nan thok
dagi body gi saruk sigi asang ba saruk mana frontal lobe kina posterior part, parietal lobe kina anterior part, splenium sina maning wai saruk ta lai khre haba manung da ko sidai sini uri splenium laire, genu laire, rostrum laire, anterior commissure laire, daidi fornix ki saruk sida laire. Fornix na kari samna lenga sa hai ki bito hippocampus ka mammillary body ga, hippocampus ka mammillary body ga. Fornix na kay samna hale hippocampus ka mammillary body ga. Loira. Aduga blood supply of corpus callosum ko sisu hange bako blood supply of corpus callosum se anterior commissural artery adagi pericallosal artery aduga posterior pericallosal artery adudi corpus callosum gi magi blood supply se kai no anterior communication interior communicating artery blood supply se anterior communicating artery, pericallosal artery and posterior pericallosal artery or anterior communicating artery adagidi peri habanga posterior habanga ko pericallosal artery posterior pericallosal artery adadaidi sisina karino mase anterior cerebral artery gi part oiduine bako sina pericallosal artery sina distal part of anterior cerebral artery ko pericallosal artery haise adagi posterior pericallosal artery or splenian artery maming se do mana supply tawriba area aduda tholi ko splenium da supply tawbagine ba splenian artery or posterior pericallosal artery haise masena parieto-occipital branch of posterior cerebral artery sina posterior cerebral artery gi branch ni ko posterior pericallosal artery sina branch of posterior cerebral artery blood supply se hange ba blood supply si so adagi amana white matters ki ko matam jar chatle ai se mayam sang thakapadu na tabi ten thaga ke tawne ba hayang wai na su ai revise tawbagi ai pajabada su nungai na ba or yeng bi ba yaraga su yam sang adi tan khidana ai mamang do yam na punga mai hena sang khibado dugi matam sam sa ina dum thaga lage tawba topic sida projection fibers white matters ki saruk tani go projection fibers sina up and down connect to goduine boko function and different it connects different functional areas of brain and spinal cord brain makale spinal cord samthagibina adu mayam samna bado adu singdune ba projection fibers sina ko projection fibers manungda kai sange habada corona radiata internal capsules and tracts ko laksi moigi matang da mu corona radiata the internal capsules karino karambano masak to hrening akse makha da ko then tracts are gadi yam maru bo khoina angang ori ngai desu tamma ba descending tracts ascending tracts so ba mayam dune ba ado sigida manung sida amu descending tract ta kai jange habdu yengsi ko descending tract har gadi kaino mathak-tagi makha da sathiba ascending track makha de mathak ta lakpa makha hai se akhoi gi hojik amuk mathangi kano da mu lak se topic ta mu lak ka duini ko akhoi sense myam se akhoi na sida so kan da ai sida kano mana thengi hai ba kang si en khang is sense so phangi dina adu gi sense to brain da pokhala lak ka duini ba adu dune ba ascending track hai se sensory supply lak ko do khambra sensory adu duga adagi amuk motor or descending or efferent asi matang sta kauduna mai ni morning ningsang motor ga efferent ga manai dana adu duna ina ni morning ama ningsang semjai ba aina mi ningsang ga motor ga efferent motor id efferent hai ba dagi sensory har gan efferent hai ba do khangak na ba mi ne seme ko adu descending track to kaino ma sense ama la kan ai asi tawre ha ba se khang na ba adu gi track to adu gi fibers mayam do adu du ne ba ko adu tar ga di descending track ta kam bano descending track se efferent pathway su ko re ko pyramidal tracks ne extra pyramidal tracks ne
pyramidal tract sta lateral corticospinal tract sida yengobuko lateral hargadi mataida lateral hargadi medial natraba matai oiba aduduga corticospinal tract corticoid di brain gi cerebrum gi cortex to cerebral cortex to adudagi samnaraga spinal cortex samnabagi corticospinal tract lateral corticospinal tract sigi angang sorok sini ko dagi di sise kanone sise khoigi spinal cord ki transverse section ni ko kakthapagi aduda medial midline si maina lai khani dana ko si central canal laidra adudagi amuk enterocorticospinal tract na si mamang da lai sineba si sineba mamang da lai bagi entero kaure corticospinal tract mathaka cortex ka spinal cord samnabagi domlaire extrapyramidal tract sida mayam lare maming rubrospinal tract reticulospinal tract olivospinal tract vestibulospinal tract moi gisu loina function loin laire ado makona mo makha da lakse hojiki di maming se anatomy gi part oina parimnina khangkhrase adagi amu ascending tract ascending di makha de mathak ta khat pa ko sensory supply do ascending tract or afferent ko aduduna sida dorsal column medial lemniscus system haina mulai ne ba then spinocerebellar tract ko spinocerebellar tract enterolateral system se mo harak se sida mo spinocerebellar tract hai se kai gino spinocerebellar tract hargadi spinal cord gi cerebrum bau chapagi adudugine maming je spinocerebellar tract hana kawise ado dorsal medial lemniscus system sida kari kaino mu yawise medial kalamina ma se medial lom da laramani ko dorsal hai ni na sisu maning lom da laiboi duni ko spinal cord ke maning thangba sarukta adudi fasciculus gracilis su ko woni ko gracilis fasciculus haise dagi maduna dagi cunate fasciculus cunate su haibani ba cunate fasciculus cunate su haibani bu ko masina karai no habeda fasciculus gracilis na sigi pura medial thangba saruk sima ko then mo fasciculus cunate na mo ka sigi saruk se sumaina mai se kai da laige habedo hayeng kano toraga sigi jaga sida sok targadi kari oigani kain question da dumaina ne hangido ado moin ero do si ma pas da pir gambada ai hadi tadi si se kano ni fasciculus cunitis ni adege fasciculus gracilis ni habedo khangnam ni da masak se khangami se then spinocerebellar tract sisu spinal cord agi cerebrum box pa oibagi sina cerebellar haibina cerebellum box poi dine boko posterior spinocerebellar tract ko sina maning lom da laibagi posterior kore anterior laibasina anterior mamang lom da laibagi anterior kore spinal cord agi cerebellum box poi bagine ba spinocerebellar tract haise amo adagi anterolateral system da amo laisi mamang orapna lateral soi ba haibo dugini ko lateral spinothalamic tract anterospinothalamic tract limoi manung de include toy sini ado yamna exam go hangbadi dorsal column medial lemniscus ne yam hangi se exam da ko adagi pyramidal tract sisu hange ba ko ado shibau malaire dudi si manung sida koina pai si white matter 23 minutes satkre si sima matek adom ai sigi area sima loiselage aduga mathang amu ama atopa video amamung namge sang namaro gi tom cerebrum gi manung da koina gray matter gi sharuk to mana collection of cell bodies ni hai kre aduda kai legre cerebral cortex ka basal ganglia ga lekre adagi amuk bundle of axons ki sharuk to white matters manung de association fibers commissural fibers projection fibers lekre haire adai fornix am hangba fornix so mamangi video to su hai yaw khredana ko fornix ki matang da adugi fornix te ma di mangonda di fibers ahum mak loina yawe ba fornix se fornix da hippocampus ka mammillary body ka samnai haina ya hai se mangon da di fibers association su commissural su projection fibers su ahum mak pulle ba ado Gray's anatomy gi matung ina di association ka commissural ka tang hai ko
Sima ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯏꯕꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯗꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯣꯊꯥꯂꯥꯃꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ